Merci beaucoup. Assalamu alaikum de Jama TV. Assalamu alaikum téléspectateurs be kalmon darman de kadi arti no andi eden ka Jama TV tous les jeudis 22h 23h. Donon de mari 22h 23h 23 minutes passé déjà irati 23 minutes mais c'est pas mal donc andi ko affaire ko ga ittuda sokkuda sokkituda wattuda wadiraɗa haray ko ɗum woni émission on ko ɗum woni kadi émission ndaru yiɗa ko émission wiyete ndaru yiɗa pendant plutôt 11 ans maintenant émission on existe ka Jama TV law ko mi yewtire on to souvent avec ka GDP TV watta artira ka télévision men Jama TV salmine wonɓe darde fewn ɗo Jama TV partout aduna long fari internet France États-Unis Asie c'est-à-dire partout aduna long mi ala wolde mi ala lintude sa komi juma mi andini on tum en hewti ka émission men hande kadi wiyeteɗo émission no wiye ndaru yiɗa sa darima ko obligatoire ma yiɗamo cama ene dije bela fuɗɗaki émission la pourquoi parce que mi dara si tawi haray ɗon habbilan ɓay télévision ɗon andi on jotto ka suudu mon wawo darde télévision ka salonji mon yawon ka réseaux sociaux daron télévision on walla télécharge on application on so yeey ka Play Store on télécharge application Jama TV on wawo darde kala programme ko woni wadde ka direct ka télévision ga daro ɗum ka application mon ka télévision mon salminenere amen ɗen e bappere amen ɓe e kala mon ɗaro en tout cas Allah ino tawi ko sattere mu yallah wala no ittamo hor jam moƴƴere kayran afiya tan vraiment nawnuɓe fof yallah dikkimɓe ɓe alaɓe yallah okkorɓe marɓe ɓe yallah ɓeydanɓe hara en salmini toute la communauté guinéen en accali o na soso pullo maninka guerse toma hande kadi mi ari ka émission men daaro yiɗa amosiɓɓe hannon ɗe mari kan artiste mon ɗawro ma ko invite ɗen sonnajo yimowo waɗowo mamaya pooɗa ɓeynamo Binta Tamba hande yewti ka émission ɗo daaro yiɗa par ce que ko spécial hande émission makko par ce que hande yewta hennala fof ko depuis o fuɗɗi musique kalire makko ko honɗum rêvine ha waɗugol musique en tant que sonnajo en arta e mum joni so Allah jaaɓi mais dara petite vidéo makko mo waɗi pour jama on anda ko hombo wiyete Binta Tembi awaño salmini ka plateau men la DG ka plateau men Jama TV ɗon andi Jama TV pour vous wona hay nokku sinaɗo mi affiche joni numéro téléphone wawa noddude inchallah maydaren kilipon arten ka plateau men Jama TV ka émission men daaro yiɗa ka régime allez-y ko wani nimbi kula gido nanga tammi yo jiwbe ande gido wani naila ya do gido sosya tammi yo jiwbe perina ye ya jilando o ya di verde ande yo jiwbe wajidi mimi jongi wani irobe oti yo jiwbe bille je yangarali bede munno nyaajo kalawol wombe ina yaade marse wombe ina yaade silima yejiwbe wombe ina yaade resto bille de yangarano yejiwbe kula gira nanga tambi yaadu labe woddanala lelu ma hotiray mi yejiwbe ko bonta ko tami jayami lona kaka kau wangi yo jiwbe kau wanti biteyo dile kasi hoina ta no ma yo jiwbe jana kasa do miri jara kasa ta lelu mi jejey o anda yo de anda yo gido andai no wodi ko nelal gainata no wodi ko mone itata mi wodi onto yaroɓe juntu inna aysata juntu arale onde sere yurmudiral nene gotoɓe amɓen no tolle ondo bintamo jeyo siraji ma bobo unkun arale saleji o an arali ondo sira juma bobo arali yadu mali alino ondo Mariama malino wada ondo juma hoyidado gori gorko burata ma jutal yo juma dabo mulata darido inna aysatu bangarati
acca anday gere gaynata signé Binta Tamba di Binta Tamba avant jen arre goɗɗum yewte goɗɗum mi anna on numéro téléphone ko 78 waɗon 116 82 38 78 116 82 38 assalamu aleykum Binta. Aleykum salam. Binta ɗo kaka télé ni on pi wola e moƴƴa ɓaɗo micro moƴƴa en tant que artiste. Assalamu aleykum Binta. Aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. No marsuɗa e jam. Alhamdulillah. est ce que ɗawaylam andinde ko hombo wiyete Binta Tamba? ɗon on yoɓay. No mi falaka yoɓude ɗum ɗo ko woni o ko a yoɓata ɗo joni. ɗon on yoɓay si andon ɗon. No gasi mi yoɓi joni par ce que jama on no humpa kombo wiyete Binta Tamba. Yalla ala. Kombo Binta Tamba ko hombo. Toujours weltanoɗen fof salminen fof salminteɗen fof kadi. Wonɓe ge darde ɓen toujours kadi ay ɓeyden ɓe weltanade courage en ɓe ɓay haray en yoɓaɓe si ɓe darden ɗo téléji ɗin no ɗuuɗi si tawi woni ɓe suuɓi télé men on tawata kon ɗon ɓe wawata sifude toujours haray neniraɓe men ɓe e jajiraɓe men ɓe fof no weltana weltora kadi. D'accord. Acca ko hombo inete Binta Tamba? Binta Tamba 100% Binta Tamba hinomo ɗo. Ko ɗum Binta Tamba watta? Binta Tamba ko musique ko watta. Premier ko théâtre o waɗayno. O wi ko théâtre o wari ko amugol. O wi ko amugol o wari waɗugol musique. D'accord. Binta Tamba waɗi théâtre woni amowo woni yimowo pourquoi yiwɗaka théâtre arɗa ka amugol? Am ka théâtre tawi ɓay hunde fof so tawi woni nde ala hoore nde wawata yaade. O sayi hunde no yaha ko hoore nden tawi wonan ɗo men hoore on tawi ɗo Dakar ɗo ko ari fotti tawi kanko Allah waɗi o yeehi kawno ɗo yahuno kombo wonanno hoore wonannoɗo men hoore on ko Mike Fouta. Mike Fouta e kañum e Abdourahmane e Gando joni woni ha groupe on saki Mike atti yahude biro makko nawni o yeehi Abdourahmane yeehi luttiɗo Gando tun tawi groupe on sakori noon. D'accord. Ɓay groupe on sakke onon kadi mo kala ƴetti feere groupe on saki kemo be tawi wakkike ki ɓuuri. D'accord. tuma Binta Tamba acciti ɗum ɗo théâtre on ari ko amugol. Donc Binta Tamba groupe hombo amayno kako ni tun o amirayno etc. Binta Tamba bon o amani Binta Lali Sow o amani artiste ɓe hewɓe o amani ono Bari Thiangel. Amani Bari Thiangel. Amani. Donc Binta Tamba sinami fayi ko Tamba woni kam on kono ko lagine ɓoy ɓurɗa wonde ka ko Tamba yiɗuɗa e ɓen artiste ɓe wano Bari Thiangel e commandre e hombo kadi wiɗa Binta Lali Sow. Binta Lali Sow voilà. No ɓen noon ko Tamba me yiɗi région de Tamba on kono ko woyete ɗon Kusanaru ko ɗon ɓe arayno wono ko patiraɓe amen addaynoɓe ɗon Sira Keta Leluma présidente Mama Ñokke Sayi Diadia Fatou e Allah hinno Samba Ɓoyi Sidibe Bari Sare Demba Amadou Ko Benso ɓen ɗo wonno ko addaynoɓe ɗon e tabal Bembeya Makka Koulibantan. Donc tabal Bembeya Makka Koulibantan. Ok. Ɓay article amugol donc simi fayu ko a antu aman artiste na troupe amoɓe mbarnoɗa ko artiste ɓe na troupe de mi jogino. Kombo jannuma ko honno jangguiɗa amugol ngol? No amugol ngol mom welan rek mi yahayno ko jogui ɓen salji ɓen ni ɓe wadde répétition mi jooɗoto takko mabɓe yano ɓe waɗirta noon des fois acrobatique mi immoto tun mi waɗa collaboration des fois si mi arti ko suudu tawa min kadi mi jokkire noon mi yiya ko ɓe watta kon mi filma ka téléphone mi artide mum ka suudu. Mais pourquoi adérake maɓɓe ama toon ɓurno? No andi hande enen ɓaleɓɓen woɓɓe men no toon ɓe wallay mais woɓɓe men toon kadi haray ko baaɓe yetta anno so hawri e yettaɓe baaɓe haray ko ɗum woni nder toon. D'accord. Est ce que a wino ɓe walle ɓe calli walludema? Non mi wi'uno yoɓe wallan goɗɗo on min haalde ha wawi so tawi woni gonga fuuɗi ko wolani lan ka début kon min yeehi ha nder tawina ɗum ɗo won toon c'est ka début o innanno o yoɓinta mi innimo min ko woni wo ko ya wolanan ko laaɓi woni wo ko ya wolanan ko laaɓi. Acca premier auditeur wala autrice assalamu aleykum. Allo allo. Ok, merci beaucoup onon téléspectateur ɓe fof yande mi tori ko mi jeeji on kala noddowo lan yo ɗoytu télé on pottota ko télé on seeɗa o hayno lam min tun ka télé ton o nana voix on ka téléphone makko min yewta. Merci beaucoup. Binta
on to mini mo say woni a yoɓinay ko ya wolnan ko laaɓi say a yoɓinta haalanalan ko laaɓi on tuma tawi ko yaraka ɗo mi woni tawi mi yahayno santi berek Senghor ɗon tumo yiɗan non min ɓe wonɓe wadde dansi ɗo fo ɓe yoɓata min ni ala probléme tawi toujours min mi déplace ɗo mi yaha te ɗuɗɓe nde no ara premier heure tawayno ko moni premier heure mi o suuɓa ha tawa o accaylan ɗon ɗum min ta haali mi découragé par ce que eɗa andi piiji go ko ɓe waɗirta ko fi ndar ko si on tigui décourage ɗo min waɗali mi découragé mi continue après aroyo nilan so tawi woni mi wawa yoɓugol chaque semaine 2500 min donc ɓayno welala mi wawa yoɓugol ɗum ɗon na probléme un jour momin harduno mi arda e mbuɗɗin on mi aroyi mi noddimo téléphone min nilan arde o wilan ala ella joni sa ari a hewti ka damal ɗo yanadde a noddelan famodiren mi hewti ka damal mi noddimo tawi téléphone makko on ɗanike tanti ha mi ronki téléphone ono ɗani mbi nde ñande no ɓaynami fenunami toñumo mi yiltitoral ɗon hay mi rewri ka damal ɗon lan feƴƴude Dakar mi darata damal mais hanno naata noon tawamo nder to wiya mi ari kalduɗen ko dije sa déplace lan kan en haldi mi noddima téléphone en yewti a yeyti kelan simi ari mi habbama autorisé lan natugol nder ɗo simi ari ka wiɗa mi habbama ɗo mi duwama habbagol ok d' accord donc ko needi goo noon siko minen min naata tum ɓayre meɗen faala ɓe ɓayono har ɗo neyi ko ɗum waɗi ok Binta Tamba ko depuis ko année mo fuɗɗa wadde musique acca ƴette goɗɗo ko ligne assalamu aleykum allo allo oui ok merci grand a waɗa pré taw acca merci grand Alpha en calminay merci Alpha depuis Colobane face émission ara mo darde mo moƴƴa min no mi arta joni e mon no woodi piiji ɓuuri ko humpa ɗum mi waddana on joni mi festana on merci beaucoup Binta ko année hombo par ce que Binta depuis Bari Thiangue déjà wakkitino yimugol déjà Bari Thiangue akkiti yimugol tanti Binta laali cofe on ɗo no yimude kono ko par hasard acca ƴette goɗɗo ka ligne allo jarama ɗa e jang jarama eɗa e jang merci beaucoup mi sikki a laala e nande tanti mbiɗa laali so fewndo ko yimɓe ko par hasard par ce que yi ɓe waɗi ɗo clip neɓali clip maɓɓe keso yimani Lamine Guirassy mais an a wi ko tan Bari Thianguel andi a ɓoye musique on ko depuis année on mo natɗa e côté art wonite art ko acca allo d' accord allez-y ko wiyete aron kon neeɓi komi yiɗi den komi pay kon kono tawi mawɓen ɓe jaɓaali d' accord mi faala forcegol situation tawi ɓay ɓe jaɓaali ko il faut mi waɗa doyi ha mi wawa famodirgol maɓɓe par ce que hunde kadi sa ƴetti nde a inni a força situation aɗa famodira lay mawɓe maɓen a tawa essence on heɓoyta ko yeeso a ƴettirɗa jiño o forsuɗa tawi mawɓe yiiɗa a forci a tawa essence on heɓoyta ko ya jeejuɓe ɗayidira e maɓɓe ha ɓe jaɓanama ƴetti o kamɓe ɓiɗɗo maɓɓe debbo o joom baka wawata jokkugol ñama kala ɗo andi tu wona on mawɓe men ɓen ɓawo ɗo donc kadi mi tawi ko gonga tuma jajirawa gon ɗon o wilan ala probléme ta force o yi ɗon ha mi jomba après mi divorce mi ardi Dakar ɗo 2013 mi fuɗɗiti yimugol ngol c'est à dire si mi nani gawoɗɗa kon mawɓe ɓen ɓe jaɓano déjà a tawa mawɓe maɓɓe no yima tawaɓe yima a tawa goto minen kamen famille on fof hino lan ɗo komi woni yimowo on d' accord pourquoi no ƴeɗɗa yimugol ngol a tawa famille no yima min welan rek depuis komi payi komi welan andi no wawa hara famille on no ɗuuɗi mais mo be ko Allah subhanahu wa taala on liɓi e mum kon ko ɗum ɗon on tigui wawata suɓagol min on ko artiste on yimugol ngol ko ɗum ɗon mi suuɓi d' accord artiste on ko ɗum ɗon suuɓiɗa hande Binta Tamba par exemple e depuis ɗi fuɗɗa yimude ko tourné jeli waɗɗa e côté musicalement o ɗon ɗuuɗo yaali noon fof kono mi yeehi premier concert an o komi waɗima ko Jaliko France ɗum woni sa ari ha hedde Gulumbo ko ɗon natirta deuxiéme concert o mi waɗimo Lenkering troisiéme concert o mi waɗimo Dakar ɗo quatriéme concert o mi waɗoyimo Gambie sixiéme o mi wattimo Dakar ɗo toujours concert ɗi kam heɓata Dakar ɗo kon ɓuuri hewde komi yalti kon d' accord donc si mi faami Gambie ɓe ƴetta spécial ka ɓe ƴettu goɗɗo ɓe tawnorma et cetera walla Sénégal ɗo ka ɓe ƴetta spécial walla ɓe ƴetti goɗɗo ɓe tawnorma wonowa Gambie ko toon to mik paraya ɓe ƴettuno toon d' accord ɓe tawnori lan wonowa Dakar ɗo concert ji goo a taway koye ɓe tawnoran concert ji goo kadi
tawa ko spécial fiyan. D'accord. O concert mo waɗa spécial fima. Concert mo waɗi ɗo spécial fiyan. O concert goto. On ɗon fi ino. On to wannuɗa on ɗo. On concert mi waɗunomo kan Bel-Air. Kan Bel-Air. Année on 2014-2015. 2014-2015 Binta Tamba depuis fuɗɗa yimude par exemple mi nani sonji ma buy ko single jelu marɗa. Nini lan jogi ono single ji ɗi mbaɗani hoore yan ɗin lan jogi 22 single e wono featuring waɗi min e Ibrahima Sall featuring ɗiɗi mi waɗi min e Kingirasta goɗɗo mi waɗi min e Petit Ba e Kadio Boy goɗɗo mi waɗi min e Zen Jogo mo Tambaɗo goɗɗo ono featuring nini lan jogi 7 featuring mais Binta Tamba 7 featuring 22 single pourquoi Binta Tamba jamma on andalima 100%? e andi ko comme komi innuma ko nani rek hunde so tawi woni nde ala hoore nde yahata e a fewndo ka jamama fawayno lan andugol ɗon ari ko e ɗo wonno ménagère hande no réseaux sociaux no heewi tef parce que fewndo rini y a beaucoup de monde ka page Facebook Jama TV uniquement Binta Tamba producteur parce que le gens déjà vous êtes en tout cas fambe no weltana ande wuri bisika est-ce ay Facebook ko wuri ande page hein bon en tout cas voilà merci à Joe Diallo en fono derga no wadde merci beaucoup à tout le monde voilà en arta joni be ka page Facebook vraiment bravo Binta Tamba be way c'est-à-dire ko ballo ko fi baldirga voilà e wono wa ménagère ando tay andi ko goddo mijoto ko ngel ko premier manager ma ko hombo premier ménagère e deuxième ménagère e fop ménagère ko Ba Moussa Ba d'accord e yiltiti kadi o jombina d'accord yiltiti kadi sim fala joni min c'est mon patron donc fendo joni premier deuxième manager tout ça ko Ba Moussa Ba kenkon voilà. En même temps kadi ko kanko woni patron on voilà. Parce que kanko jombuma maintenant donc engara joni waɗe photowal molanangal pour jama ganda vous êtes à sobi hein, pour jama daroɓe mais joni noon comment dirais-je Binta 22 single 7 featuring kon ɗum habbiɗa hande kadi e côté album ma musical o ko ɗum ɗo mi woni ma e wowlalngol andi ko goɗɗo watta kon ko Allah watta kon koko Allah watta kon ƴetteten d'accord wono wattan kamen duwano yaltugol ɗon Allah waɗi biro maɓɓe feƴƴini ɓe immi ɓe hooti guine ɓe yaari wa arowo joni ménagère Moussa ɓe immi ɓe yaari guine wa arowo joni hewtoygol maɓɓe toon tawi nde nawnande ɓe yanta corona nde nde ari laawi ɗin fe coroni ɓe toon no won toon promoteur jo ta o ɗayne o wono toon promoteur jo tawi o noddelan ɗo inne ɗo faala kaare tawa sikkum fama aca ƴette goɗɗo ka ligne aley assalamu aleykum allo o gara joɗo ko mo vrai yette sojo quoi ko yette fajo de gara aw yimo heeɗi ko holten komo nodde merci beaucoup waray ok tawi o yehi corona nangi tawi ɓe yehi corona on nanguiɓe toon presque ɓe woni toon 4 ans e nder ɗon 4 ans ɗon ko rowani ka donkin ɗo ɓe hewti il a duré là-bas ɗuɗuɓe noon immoto ɓawo ga Binta Tamba lan fala wongol ménagère ma 78 116 82 38 allo jige bela na no mar suude lay jang jantu lay jang ba pate émission mo ngafi émission dak émission direct dana so gati ando woli de fendo da direct ga antenne ba pate yette fajo ok ara mi ko min ba pate depuis ken ko ara mi da salmina don Binta Tamba nam e fansi be makko be fo e kala no mo ndar direct ok ara mi da weltani mo don mi do iri no yo ko ken ko ade ka be on awa ko duwa ko ok mo joni e mi da salmina Ba Moussa Ba ken ko depuis ken ko patron amen ok d'accord ara ko mena woni musidɓe Binta Tamba ɓe ara ko menen sudenimo ara Allah nawra mo golleji ɗi yeeso allahumma amina voilà hokkamo ko raɓɓata kon hokkaraɓe kadi juriyaji waɗa ari barki kanko Ba Moussa aranna ɓeɗa rimirde anga hulide a hulide Binta Tamba no wayi tawi jam miɗo weltanima ɗon a noddi guiɗo ma debbo timmay ka no andi ko ɓawo mum ɓaɗiɗo bantan hula hendu
no aray ko non aray yalla moƴna ala halijiɗi amin ya allah aray weltani oɗon de courage min mi waɗama noon félicitation mi weltano euro ba moussa euro ADKP on fof ɗan africain kon fof kadi miɗo salmina ɓe ba Moussa pullo a weltanama ba Paté jibinande DT fof kadi no weltana jibinande DT fof no weltana aray ko min ba Paté depuis DT joɗoriɗo ɗo rudde Boul merci ba Paté Seydi Papullo mamu ndaaru émission ngon kay kenko nani inchallah nini ko mbiɗa direct mbiɗo darde eyo merci beaucoup donc ko wifi mi jogiti langa direct mbiɗo darde miɗo yiɗi to no question mbiɗo no nawi jiidi e bala réponse ɗi ga no yahude o heɓa sutuna mi waɗi to ko sala jaɓi o yara yeeso yo allah nawruma yeeso allah waɗake jaam allah mamina bamisa yo wakkilo yaltina kalis o minen min witira ɓawa min golla o seeɗa seeɗa rek marsay ɗo gandi ko ɓawa mo miɗo ɓawa mo ara miɗo jooɗi tori jama ateta ɓen fof yo sudunu madanga men Binta Tamba y a pas de problème 100% seken go fof kadi mi ata e goto woni Pulo Fuuta woni Sosojo woni Maninkajo guine hen fof sutano Binta Tamba masallah allah waɗan en jaam jigui belara miɗo weltanoma ɗon e sonna jon kadi e fayɓe fof merci beaucoup merci Paté aray kon goto Ba Moussa Ba ko courage Binta Tamba aray mon amour mi weltiki ha bisou merci Seydi gros bisou aray minen darde merci Allah moƴƴi amin ya allah merci beaucoup aray FC Kenkon fo salminama Ba Paté depuis Kenkon en salmini Amadou kañ kadi wano Diaw kadi depuis jeunesse Kenkon fo dal mi accala e goto par ce que simi commandres si tawi mi limi tum mi wawa juumude haray mi salmini Paté noon kay komo de galon mi salmini ɓeyguli makko ɗiɗi kala kan kadi ko won ɗon salminen kadi Amadou e ɓeygu mum voilà FC Kenkon fo Mamadou Baylo aussi kan kadi o salminama salminen kala dal fewɗo ɗo darde ka page men Facebook e ka télévision men mi sikki ɗum goɗɗo kadi ari ka ligne assalamu aleykum allo oui ok misikoro ko émission woni oko émission koye gara wonɗa na radio on direct min falno hendade Bella Joli a hendi kelangoy ni Bella Joli nam bandi on darde on direct mi famade garan ko min ɗaɗallanga direct a hendi kelan merci beaucoup grand ko mi wonɗa darde en direct fewɗo ni ko en direct wonɗa min kadi ko en direct mi woni andi ko ɗon programme o fewɗo allez 78 116 82 38 Binta Tamba ko artiste jomon ɗawroma ko sonnajo wakkiliɗo e côté ɗumon mi sikki en feƴƴey ka deuxième partie daro en deuxième vidéo o walla en yaha ka question ji seeɗa arten ka deuxième vidéo par ce que hannde en tant que sonnajo Binta Tamba en tant que debbo pourquoi ƴettuɗa waɗugol musique en tant que sonnajo andi ɗon en feƴƴi ɗon question ɗo min on ko ɗum ɗon allah waɗi mi faami ɗum ɗon ko mi wi ko en tant que debbo par ce que andi rewɓe ɓen ɓe mari métier ji goora na waɗugo musique woɓɓe ɓe ginnayi waɗugo musique si sa e sa miɗo andi a heeɓi ko ɗum ɗon yiɗuɗa ko ɗum ɗon allah waɗi mais pourquoi en tant que debbo choisuɗa musique on mi andi no welama mais no woodi pourquoi choisuɗa ko ɗum ɗo welatalan ko ɗum waɗi simi choisi ɗum ɗon na goɗɗum go ko enen yimoɓe fof par exemple rewɓe ko hombo waɗɗa rêve kono no woniri gonnoɓe woniri noon e anticipe ɓe min yimoɓe fof hay goto mettatalan ƴette on ɗon ɗo acca ƴetten goɗɗo ka ligne allo allo oui on jarama ɗon e jang jantu on jarama yo ɗo noddami on ɗo make on no ɗum kay jeti futtiren dumaɓe hande tigui kajjatu on bo kajjatu futti mi ha interest kajjatu suppu futti kajjatu futti kajjatu futti ka ça c'est kajjatu futti wakam futtiri ndi futti wakam jarama mi ɗaɗa kanuma dey kadi jadi konno waɗa jang jantuma waccon no modi bon modi wallah hakkunde mi darama bo ɗum foti mi yooɗi merci beaucoup kajjatu ɗa jang e yo tigre mi yeɓani paati wallahi
amin mi weltani ki merci Kadiatou merci beaucoup merci Kadiatou vraiment merci beaucoup d'accord merci Kadiatou merci beaucoup merci vraiment mi weltani ki d'accord d'accord merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci Kadiatou merci beaucoup vraiment mi weltani kema mi ɓurtima weltanade par ce que vraiment ka fanjo en tout cas Kadiatou ko yeeyo futtiri noon sa hewtiɗon bimbi ayne marché ko boni ayne gonga ɓe sabar mu tas tellement ko jama o soñjatamo fi futti on acca Kadiatou futti noon kala falaɗo ñamde futti o ara bimbi jeɗe fof en fottay ka telen marché wakam ɗa sa feƴƴi direct ko seeɗa tun tawa alandi ke noon Kadiatou futti ara jama no andi Kadiatou futti merci beaucoup acca ƴetten goɗɗo ka ligne allo dina joni way ustasi en komɓe no walde alhamdulillah no muña siɗɗo mamo faro kañum kadi siɗɗo amo faro allo ko leemiɗo faro woni kam on eyyi leemiɓe faroɓe fof vraiment mi weltanike ɓe moƴƴa kono de inde nden ko yerojuma depuis fas yerojuma faasi no Aliou Faro wayɗo moye jang minen wonde merci mi salminima an kadi vraiment miɗo weltani o moƴƴa noon ɓe faroɓe fof ha memoye voilà ha memoye ka memoye to Kambaya e tout ça et tout no andi dowaji no jaabi okkam men ɗen minen kadi minen ɓe faroɓe ka juma faroɓe musique Binta Laali en mais okkama Binta Laali walla mboma nani wala watta ngoma ɓandi men gadiri jeeli ta ɗon andi mi faala e ngal ka julde donkin ɗo bimbi julde donkin mi faala yo mboma artu Sénégal watta goɗɗum kadi awa ara meɗen habbino sallahu jaɓi inchallah nani waɗuma d'accord mi weltanike a moƴƴa Mamadou juma faro minen kadi men jeeya ka juma faro en juma faro si tawi tum mi fayali ko siɗɗo anno par ce que miɗo wawi mi duwamo wiide kaw lan duwamo wiide koto awa ko minen heɓidi merci mi weltanike o moƴƴa awa okkanamen ɗon ha koyta Kambaya musique morceau Binta Laali on d'accord ok merci beaucoup Mamadou Yero depuis Faro wonɗo Fass en salmini moƴƴa en salmini kadi ɓe faroɓe fof lemiro en salmini ɓe Kadiatou futti a futtiri siraɓe noon ndi futtiri ndi non attention futtiri ndin attention Kadiatou futti wona o to retiga kono noon ko futtiri ndi ɓurani surtout maaro konsi ko maaro bara donc ara nebbana jama fof vraiment yo arɓe itta koje ha Kadiatou merci Aliou Café par ce que ɗo gandi buyno no aboni futtiri ndin ɗo moƴƴa hay takci ɓe cak ɓen ɗa ayi meɗen daro ɗo e seɗɗedde mbaɗa ɗum kalano mi yeehi kaf Kadiatou futti acca cak ɓe fof salminema no Camara kan kadi ko moto cak o jogui salminema no comment dire Deba aussi mo jogui moto acca arten ka Binta Tamba mi landikema minnuma c'est à dire hande comme min ni komi animateur jo lan fala wonde comme DJ Eduardo lan fala wonde comme Kizito lan fala wonde comme c'est à dire do grand animateur hande en tant que artiste a yimowo an kadi ko hommo wonɗa waɗɗa rêve c'est à dire ko ɓen ɗon tippoye ɗon an kadi Binta Tamba tippoye ɗon min on waɗi rêve hewtugol ko hewti ɗon o Binta Laali Sow ɗum mi waɗi rêve kono cuɓanɗa Binta Laali Sow presque yimi mais Binta Laali Sow hewtali kadi dowa hewtede ɗon pourquoi an suɓiɗa Binta Laali par ce que kono mi suɓanimo
hande sa yi mi heɓi courage natugol e musique ko sabu ko arayno ko patiyangen ko tawilan hiɗi kono mi ala wallo kanko ɓannayno lan takko makko simo wadde répétition o wikkota ko men e won waɗin ɗon piiji ko ɗum ɗo waɗi simo wanno répétition o wikkota ko men e wono ɗin ɗon piiji signé Binta Tamba acca ƴette goɗɗo ka ligne assalamu aleykum alsala mera joni ko fewne tan kala ɗoyi na ko Sadio Kenkon monsieur Sadio ayno neɗɗo ko bandum mi andi ɓay tun artijo man ça fait plus 1 an lanka télévision ɗo hande a noddal ɗo wuri ɗawaylan kupande o kawata yesiraɓe Binta Tamba waɗi no yimɓe jam yewte ɗon ko eɗi yo gesiraɓe an wallahi pasiraɓe makko Binta Tamba ɗane jam ɗon e jan toon no Ba Moussa waɗi bano e jan yaade seeɗa alhamdulillah nani madame ngi fay jam neɗan on e jam tan ɗo kono mi daare on ɗo wattele Sadio a daare lan ɗo e siraɓe ɗiɗi télé ma on seeɗa ɗuɗe télé ma on goy no mi yabbi ko yas eyo ɓe moni ɗo ko ɗum waɗi ila monini gon ɗo ande ko yesiraɓe anni ka nano wolo haɗali ni fo yo ɗo gandi e siraɓe lan ne'i ka yesiraɓe no neyi no ne'i few no mbiye bela joni wernon no moƴe konente Binta Tambaji Tamba ka esira e ma no neyi ɓay so Allah jaɓi a dara to wona ka pojo ngo yima na fusni ko nedi ndi foti noon yesiraɓe ani ala mi hurano ST Kenkon fof gandi ko fas ST Kenkon ni masallah fof no weltani on bela joni Kenkon e joni ala beeli mi salmini maɗa woy gara non ko bella joli ɓuuri o weltanade ko bela joni ɓurto e weltanade andi ko garanje men kadi mi kisiniɗon moƴƴa ɗon tun ko baaji Diguejo men kadi marɗon baaji no min mi ala wettade hande de honto Ba Moussa suuɗi mo suuɗi Ba Moussa no ko ley tabal a weltani ko ɗon Ba Paté yalti ɗon joni billahi Ba Paté machallah onane weltano ɗemmo yo ST Kenkon yo noddu ko radio toon ko ɗum waɗi chance ɗeɗɗugo nokku awa gasi ɓe nodday inchallah mi mi salmini bolondam ko weltani ke haɗa e courage ala e dow awa minen darde on ɗo awa illa ala mudi on weltanama tankillannal to men danta ko vraiment miɗo weltani on wallahi ok bela joni mi salmini boyi merci beaucoup mariama futti kadi tameɗo mariama futti kadi futtiri nin kadi a wandi futtiri on nawaylan tongoy monata ko Sadio Kenkon on jarama merci beaucoup hena Binta pelle mi salminiɓe ɗon merci beaucoup ok merci ga merci beaucoup aray wala FC Kenkon voilà aray toujours ɗon andi Binta Tamba ko défenseur jo FC Kenkon jombima ko ɗum so fewno ɗo haray fof no branchi FC Kenkon gueme noon mi yani tournoi dongol tuma on kono mi woni premier yaltuɓe vice c'est-à-dire mi seedi ndeylo président l'AJ VDT oya Habiboullahi Tayre woni vice président l'AJ VDT ɓe fof ɓe yalti premier tour le deux président joni nane minni ɓe ara yurmodiren c'est-à-dire Tayre e gueme ɓenno ko premier tour yalti min joni ara yurmodiren ara en salmini l'AJ VDT on foppo na o ma o je vous donne rendez-vous dimanche ara o ɗon andi ko dimanche woni quart de finale ji ɗi fewn ɗo ni ɓeyde réunion fi mum haray je vous donne rendez-vous tout le monde o Sadio Iba Mar Diop dimanche Allah jaaɓi acca ƴetten goɗɗo ka ligne allo oui nana to nday jang alhamdulillah ko homɓe kadi ko Jamma Alseyni fiya kam jama Diallo Alseyni Diallo Alseyni fiya kam Diallo Alseyni kon tawaɗan kadi wakami woni wakami non na ko wakam kon kono tawaɗa ko wi ka woni bébé Binta Tamba ande o jooɗiɗo no yewta ɗo wonno ko mamen noon dafi makko Diallo jeeri a wayi no on hulata ko magata kono na foy komi fewni yo jam sama chéri an alhamdulillah fewndi toon yo jam toon alhamdulillah no président on koy walla monsieur o patron on hiɓe ɗo ɓe ka ley tabal weltanama de kono ɓuura weltanede komi fewni toon no alhamdulillah ligge ɗen tamba guiɗoma
sa bonnani Billahi. yeto bela joni do yaki men no damade Ne yo be no nafi en jeja tabe dum. awayi no Wallahi. o 10 minutes do don do noddu yawe ok salminama do weltanama nan min duwanama kadi o encourage Anon buda be firi ya be fo weltanama sabu Diallo Alseyni nani. ok ala problème ko goto Merci beaucoup. Merci beaucoup Diallo Seyni depuis Fria merci c'est comme ça voilà Binta Tambande wondo yette numéro téléphone mon de 118 116 82 38 mais il faut que soutenons Binta Tamba parce que il faut que organiser mon grande manifestation alors quand on titulaire de mon il faut que vous organisez sur ça si Allah on jabi si mi hawro si mi yewde manangema ko bimbe julde donking on va le donner le sens pour o heba image molna do grand théâtre salla jabi grand théâtre parce que c'est à jouer donc image goto a jetti on image ma don a publier arrêté à devenir le grand artiste parce que ko don woni salmon dawrama Afrique fo no rêve jugol non merci beaucoup en arta dum no salla jabi 100% parce que donc andi peji den ko mari defe haadi benda jonne jamam be nyaama goddum mi yolani on ko teddi hino arde kono non bay menen men hulata jogol dum don pour men jonna communauté guinéen on yetten kadi goddo ka leñi enik mam Binta Tamba assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi koku DJ Bella Jeli ba Amadou Kenkon Mario Allahu akbar nala to Amadou alhamdulillah ido jam mi andini o si Allah jabi onon kombe kenko min ko mi joli ata barde ma hande sendi gebal naam To wadandu. ara mi heri gon don Binta Tamba Seri Musa wota hiro hay goto sina hiro Binta Tamba Ana katollo. ara be weltori émission mere joli de be ndara mo en direct mi no babade d'accord weltono FC Geme fo merci beaucoup Ario. Mario aha ara mido don déjà tawoni tournoi mere weltono fo on président be Geme ben fop Mario nam kaw tournoi Geme woni wadde tournoi mo 6 équipe nam mais lanni hande yewde dum don kay Sadi Bamar nam mais convoquer tous les joueurs wi'abe kala ko jibinande Geme ina yaade ta to nam mais yewten ko on tournoi do wonirta pour rassembler gol équipe Geme on nam hara ko wadi do kon wattali nam parce que sincèrement parler il y a beaucoup de erreurs kon erreur fop en wada rectifier dum doucement par doucement nam wawen hettude équipe type nam wana do Geme participer au kala tournoi wada do de Sénégal nam si Allahu lan do jabi mi Boubacar Idrissa e Abdoulaye Pellel nam e Ibrahima Robos nam e Boubacar nam men jodi ke nane men yewti pendant 15 ou 20 minutes nam pour andi gollo salla jabi meden baawo menen men décourageaki piegol na rolle nam parce que goddo piyalo waylti ka terrain nam merci beaucoup si chance burdi non ara burdi ara weltanama mi weltori do ono kongudi din fo ara minen hokka ɗon onno ADKP on fo d'accord ara ɓe tori ɗon antori délicage non goy bismillah moma way mboma salla jabi bientôt waɗa nani voilà Binta Tamba mi salminimo ok ara mi haccala e goto salamu aleykum merci beaucoup Mario Balotelli Kenkon merci beaucoup bapate be jodi be darde émission on haray hande ko spécial Binta Tamba kono mo ranonno Binta wiida rêve ma ko wongo compete la liso parce que kanko wadi hanada musique par exemple yimugol mais est ce que hande rêve ma mimmi do jonnuma rêve ma comme Beyoncé wala Rihanna parce que hande o yi wala sayfon à moins parce que ko gorko mais fondo ko nabe culture guinéen on ça dépasse énorme vraiment est ce qu'il y a furka rêve ci baben Andi ko mi innuma kon tum goddo ko holludo ma go on wawata rewugol o hewtagol mo non mais attention go on holla ma go tawata an kay vision mo wonata gotum hara vision ma no dépasser o holludo ma mais tahata gollida e makko hayba lo dépasse vision parce que acha mi yetta goddo parce hande fam ma ben dundir ga assalamu alaikum nam wa alaikum salam ye bela mangue no marsude iki do alhamdulillah abe ko metti jolbe babam
merci joni le babam meji no wayda e jang jam ton kay d'accord miɗo heddima an kadi ka kiki wa ñande o mi ndaare émission ma mo foti mo weli quoi merci beaucoup ala ko vidéo na yaltinde ɗo mbawe jonnala numéro ma on ko après mbogatnamo ko whatsapp quoi d'accord mi jonta numéro on jonnani ok jeune abom jetta ɗo bik ok d'accord et puis émission ma no weli mais chaque jour mi note min demandema vidéo wona si atta quoi ko artiste jo ayimay ko mi artiste il n'y ñima a pas de problème fewno ɗo la ƴetti on initiative ɗon pour invitugol uniquement les artistes guinéens qui sont là wonɓe ɗo ɓe wonɓe golde ɓe nani ok acca ƴett numéro 76 ko won numéro whatsapp on ok ɗomo bik 76 waɗu 481 76 481 96 96 82 82 kon ɗo woni numéro whatsapp on nani o numéro whatsapp d'accord merci beaucoup ara en artoye ɗum ɗon après a noddela ka privé après yewte nan d'accord joni alena faala ɗon tattade question il y a pas de problème mi waɗantemo nan joni noon andi min dannatoma toujours vidéo a wattante ala joni noon wimi simi hendi ke vidéo ma mi wattante vidéo ma on walla ko woni ka page facebook walla ko youtube ma walla to konto vidéo on woni ok hein merci way d'accord y a pas de problème merci beaucoup ara mi waɗante vidéo ma on ɗo sa mbi ka jotto déjà mi temana joni an binta mi kono mi wodira no min mi ko DJ wuri par exemple jande mi animation mais hande sago ami ɗo yiɗi wonugo rêve miɗo yiɗi wonugo yeeso ɓuri kaw jannonola no c'est pour cela woni janngugol par ce que anana ɓe no talibi karama kojo on talibejo no wawi ɓurde karama kojo on ɗum c'est normal par ce que a janggi tun a feewi a waɗi ko duwaɗa ko a ɓuura karama kojo mais ata parɗuma joni hande ko honɗum woni programme Binta Tamba e côté musique on ko ɗum marɗa programme ko ɗa wadde fewndo tawata ko album o jama on habbi ni feƴƴa ko wiɗen nane ko hunde fof so tawi woni ya defude nde na innu jama ko ɗum ɗum woni defugol ko yaccu yaltiranaɓe surprise ɗo biento ton hawju Binta Tamba no ka lawol inchallahu rabbi ko neeɓa kadi d'accord Binta Tamba biento no ka lawol ɗaw ay mi waɗande acapella on ɗon seeɗa ɓay FC ken ko fof no habbima après mi anda ko on ɗon boynte Binta Tamba andi ɓanda joni jullere mi jooɗogo par ce que Binta Tamba hande acca FC Kenkon on ronki ok o ka 100% FC Kenkon d'accord may o mi weltike mi seytinali ko yiɗon waɗi wo ko Allah kono hanki hande seedinani hari le bawo do non hiɓe wiya Binta Tamba kono joni ka fewnditiɗo komin ɓe wi Binta Kenkon nani ko hompogira wallitilan bapate Amadou Mario ko Sadio woni yomo Kenkon dije belano to langoyi mo yiɗi yon be hollanani e Moussa Wakamu kodi hollugiɗo ma mi wacca mo mi yaynatamo hollangiɗo ɓernde ma nden dewi e mille dewi yanko hombo pele mo jeymi pele giɗo reedu andu nani merci beaucoup voilà en tout cas no yahide kunso ngon ɗo no wawi kon produit de ça no wawi kon produit de puis kay studio may sansa et puis Binta Tamba moi j'adore la yiɗi musique ji maɗi mais si Allah lan ɗon jaaɓi miɗo tori prochain morceau mon yon tawnan ka programmation prochain morceau mon noddol lan tawno ɗon mi ka programmation mon sansen tempo ji buy e gamji buy no yimirte noon arten kadi e culture goo par ce que guinéen ɓen hande kay no heewi tolon talan on mais il faut que sansen enen arten goɗɗum goo daren comment ça va se passer kon ko wiɗa kon ko wuri nden ko doy acca 78 116 82 38 régime clip deuxième on si woni prêt arten par ce que neɓata waynodiren andi duwaji ɗi no jaabi woni 23h07 minutes haray ɓen salmini karama ko Mamadou Winda Diabo kamɓe kadi fewno ɗo ni ɓe darde émission on ka télévision par ce que kamɓe koɓe concentré ɓenna min hay goto na e wowlo ha émission digueɓe lawlanna merci karama ko Mamadou Winda Diabo merci aussi
e kala arayɗo karam ko Mamadou Winda Diabo fu yo haaju mum on gasu kono ɓorita noon kala annduɗo aray kala mo Allah addi ɗon taw yo haaju makko on yo gasu yewre jam moƴƴere kala kadi faalaɗo yidde karam ko Mamadou ka réseau sociaux ji walla ka page Facebook walla ka numéro téléphone maɓɓe ko numéro goto ɓe jogui ka WhatsApp numéro no waɗe 77 828 16 86 77 828 16 86 on woni numéro karam ko Mamadou Winda Diabo haray mi salminiɓe mi salmini Aissatou madame Bari ɓeygu maɓɓe Mariama aussi depuis Laguiné haray salmini kadi Hadja Hasanatou aussi par ce que ɗo gandi koɓe 3 gallons donc salminen karamo ko Winda Diabo e Oustaz Doumbouya kadi salminama kono mi woldirani noon kala falaɗo arta ka maɓɓe en tout cas yalla newna moon tigui ara hoore jam moƴƴere o heeɓa kadi ko faala kon Allah okkora ɓe ndammu e ko ɓe waɗani on tigi ko merci beaucoup Winda Diabo telemile ore kofi haɗana fenoɓe eɗon andi ya beaucoup de fenoɓe ha merci beaucoup maydaren clip on kadi deuxiéme on arten ka plateau men wawe yewde gokkum wawi waynodirde Jama TV c'est pour vous be wallay beɗo be wallaylam be wallaylam 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 beɗo be wallaylam ko wi tigi wallitilam ko kamɓe tigi wallitilam be wallitilam mi wawi ekitilam mi wawi be wallaylam seri be wallaylam ko kamɓe tigi yurminimi ko kamɓe hollimi lawol ko kamɓe tigi ɓerdanilam ko kamɓe hollimi yeso wan ko giɗo kaño ɗum no wulbinine fewtaɓe jalanoma hujjaɓe wohlama ɓe jolora inde maden iɓe bonnude inde maden ɓe wowle ka kawte ma ɓe wowle ka siɗɗe ma ɓe wowle ka yiɗɓe ma kono giɗo kaño ɗum no musija kono min kotoroɗo mi joma kono min kotoroɗo mi joma ko yettay ka kuude ko yettay ka kuude mum kono Allah wota nawnatango ko Allah wota nawnatange ira reedu wandu o sakko kaño dara nammi mo ira ɓernde yande womaɗo ɓura ɗo mi wula aduna welabi ira nene goto mi bonni ko goga deyammo jeymi mi duubi mi ɗumi aduna welabi kono tago kaño bungatake ya tago kaño bungatake ja hoore anden no musi mi wali kala putane iɓe artirami mi landi ko honɗum e tambale nawni e ɗum ɗon ko gonga ja ko honɗum wadunolam ko hoore nde musunolam kako koyɗe nde musunolam ɓe ñawnika koyɗe hoore nden no musude o ñawnika redu hoore nden no musude merci beaucoup hoore nden hino muusude Binta Tamba kombo yimanɗa morceau ɗo ko sabu on yimuɗa morceau ɗo o morceau ɗo ndaron noon diƴe kono koye ŋesiraɓe goye kadi taw Binta Tamba na yitiraɓe ka tene ɗo dey ɗo c'est mon ɗo ko golle an den on morceau ɗon ko goto yimanamo naɓe ɗiɗo naɓe tato ɗum ɗum ko ko sabu on Ba Moussa Ba yimanamo non mais attends C'est bien, est-ce que avant Ba Moussa Ba jombu démarré a yimali o morceau mais foye mum ça fait 4 ans hari mo yeehi goɗɗo so on haaldi ko no woni e gollude o yeehi 4 ans o arare a andi ara ɗum no metti sifade donc ɗum waɗi so tawi yimuɗa morceau ɗo a donc kon ɗum konto hombo waɗanma o vidéo vidéo ko Gando Pro Gando Pro waɗanma vidéo donc tawɗa ma yimana morceau ɗo Ba Moussa ko on sawi Ba Moussa arti ka on tuma tawi morceau o watama ceeɗi ton ko ɓe tan o hikkinamo yeeso o yuura ɓaawo donc o arti
andi ko jogiiɗo songon hikkoto yeeso e kanko ko songon hikkinimo yeeso ko songon iwtiri ɓaawo ɓe ardino ɓe ardi donc o wakkili c'est-à-dire 4 am waccuma ɗo mo on haldi dewgal ha gayni o yeehi laawol makko o jokko yaaju makko par ce que aɗa wonno e promoteur lagine aɗa ko addugol mboma ɗo ko ɗum mi hiyayni nani ɗo miki para hay ko ɗum ɗo mi haynino ɗo journée mo jalji ya joya ballon ñande o hiɓe goɗɗo fof anda ka ɓe min ni Moussa hango Sénégal on gayni wonno garam mi hotay woni e ande mi yami jombo ya won deuxième femme min mo he troisième kono noon andi lam ɓuuri ɓe yaajude hoore ka anno kum pay kono suusi min mi anda ɓe fay miñiraɓe an kono suusi heedi ɓurinmi min par ce que min hay woɗɗa fi deuxième femme mi doga ha ngal huɓagal hela kono nanɗa o ko premier deuxième troisième premier deuxième troisième on wakkili o noon kadi non mbiɗa wakkili gorko suusay non ba Moussa noon o yaltani koye fi quatrième femme kadi iyo ok kere kan no ɓuuri o donc la wakkili ɗum ɗon non ɗum ɗon na probléme no donc e bitatamba wonugol mananje hara ko modi ma woni mananje est ce que ɗum empesatama e ka heddiɓe ɓen e côté ɓattagol maffi walitagol ma est ce que ɗum empesatama min on mi innay parti an o min on empesala mi anda noon kamɓe on tawi harayno empesi ɓe walla tawi haray empesaɓe par ce que min donc nde wonno empesatala ko ɗum waɗi somi suuɓi ɗum ɗon ɓay hande yo goɗɗo jombe goɗɗo wona ménagére ma ko ɗum ɗon min wawatalan empesugol par ce que tant que modi ma soholtama ɗon yo ménagére ji ma o nodde ɗon e hin a wawata ronkude notagol ka golle e hin a wawata ronkude notagol ko modi ma nodduma ko e joni noon si woni fof ko onon d'accord joni si tawi par exemple hande tawata golle sohlima o tan ɗo to teno woodi ko waɗanta modi ma est ce que ɗa wawi accude ko waɗanta modi ma ko en tant que hayso kanko no manager ma o yaha waɗa golle ɗe no andi ɗum ɗon golle ɗen ɗon wona min yewtide tefi golle ɗen kanko wona yewtidede golle ɗen ara inno immo waɗa ɗum ɗo si tawi tan golle ɗen hewti haray programme ji makko go haray no gasa o eɓɓanay hara wawali ukkodirde d'accord mais joni à côté management on parce que ayi ko piiji ɓuyno ɗum est ce que procédure management o an déjà mi abserti ɗum ɗon ko honɗum wawɗa holde kadi ɗimmoɓe ma waɗa ɓe musique ɓen e côté management parce que sa ala manager minen ha jamen ɗuuɗa e makko na mais pourquoi an honɗum wawɗa de yewtude sonnaɓe ɗimmoɓe ma ɓen ka côté golle dugol e goɗɗo haram mo mari manager sirtiraɗo min on komi wawata wigol ɗimmoɓe am ɓen par ce que hande hunde kadi ko hiɗɗande o ko si Allah newnide woɗa wawi suɓade kono hande suɓotoɗa accu Allah subhanahu wa taala on suɓanoma d'accord mais wono artiste ɓe ɗimmoɓe an wonɓe wadde aron ɓe jombaka ɓen si tawi wono yeehi ha ko ménagériyagal ngal atti entre mabɓe on tigui si tawi on tigui tawiɓe tawi hi o weliɓe ma on tigui wowlaniɓe affaire dewgal haray koye ɓe jaaɓu par ce que ko ɗum noon ɓuuri wondude e teddugal ngal kaari no yaltitiɗa e hombo hombo yaltiti ko ménagére makko mais kono honto modi makko modi makko no ko suudu donc haray min on wono parti an on haray no mankani lan seeɗa d'accord kono mo yaltidiɗa e hombo handa ko ménagére ji makko ɗon e kori ko on jombimo nin on mi sikka haray ko ɗon ɓuuri wondude e teddugal ngal d'accord saabu sonnajo sa wonda e modi ma siko ménagére ma tun yiiɗo ma wo noddete woɓɓe ɓen noddirte fiino ɗaynire woɓɓe noddire fiino wallire par ce que ɓen ɗon fof no nder ton mais joni a yi ménagére makko a yandi ko ménagére simple en hakkude ɓe a yi modi makko ko garan hun ɗo jombimo andi ɓe respectata par ce que ne woodi ko ɓe faala ko garan hun ɓe wiyata mais toujours ɓe hayray grand on tawama toon haray toujours an hiɗa andi teddugal ngal e mirin on an a hindiki d'accord donc on a choisi manager on modi ma là je suis d'accord avec toi vraiment bravo aussi ɗen golle ɗon yallah walan ɗum ɓurtu naɓe go yeeso haray 78 116 82 38 FC Kenkong kana on ɗanno ke merci grand pate merci monsieur Alpha depuis Colobane merci monsieur Raymi aussi Raymi Mali kankadi fen ɗo on dara émission on depuis to jak comment adresse kono de jahay voilà jahay haray salminimo salmina hajja mariama julde safa kadi salmina jo diallo ka sere jo diallo le président salmina kadi o ya honno haali timbi kamɓe kadi vraiment ɓen kanko noon souvent haali dara émission o jalaronka salmina haali timbi moƴƴa no fewi salmina fayi makko fof kadi e kala ko welatamo e salmina kadi no
Aissatou kankadi geltape ndoye en kankadi mo darde émission on e salminen kadi wano président Thiamala Bari Bantingel e kamɓe kaɓe darde émission on ka télévision salminen Aissatou Bari bobo on kum e salminen Safiatou Malal Bari salminama Hajja Mariama Boyre aussi salminama salmine nene fune e salminen siraɓe an kadiatu pita fen ɗo ɓe laggine vraiment en salminiɓe ok salminen kadi wano yetta soto goto wonɗo parcelle kankadi fewno ɗo mo darde émission en salmina moƴƴa moƴƴa e yeggital noon kadi communauté guinéen on fop surtout ma DT Dongol Touma jeunesse jeune volontaire fop ɓe yeggitali le président Sidi Ndeylo ha memanoyma président Wuri Thialere ka président conseil à l'étranger ɗo e Sénégal kamɓe kadi en salminiɓe moƴƴa moƴƴa ay salmine Mariama madame Bari kankane mo yeyde cekke ka croisement Wakam kala fala ɗo ñamde cekke feɗo taxi motoji ɗin fof cakkak ɗon fof voilà harayno winditi ɗon yakkugo brochette ñama cekke merci aussi a Kadiatou Fouti parce que vraiment hande o waɗi noon effort moƴƴa mo mawno dandi jebela kaƴat ɗanoɗa no ɓayɗani 5 heures du matin hara hemmike ɗano de fuɗɗa debde Fouti on merci beaucoup salmina kadi modi makko kankadi vraiment ɓiɓɓe makko ɓen fof miñam makko e jaaja makko kadi wono ɗon e salminiɓe fof ɓe gaccali ɓe e gaccali hay goto mi salmina kadi Halimatu depuis Gueltape Halimatu mi warima nande mi anda keskiya basa nawna hara mi salminimage modi ma moƴƴa moƴƴa salminen kadi Aissatou kadi depuis Xaar Yalla kamɓe kadi grand kaba aussi salminama merci beaucoup message mi balde le boss kadi salmina Mariama Kesso aussi en salminima moƴƴa moƴƴa no fewi en tout cas bientôt en waɗa e goɗɗum mais à part de inchallah jaaɓi janggo haray jamma fuɗɗikeyde ko alliance de la sous-région fala kon Aissa Dale Mariama fo salminama Aissa Ba lama fo ɓe salmina wano donc kala wonɓe ka fi alliance Binta depuis Fass aussi wonɓe ka alliance de la sous-région mais fop ɓe gaccali hay goto Binta hara émission men on woɗɗiki halan ni Binta fewɗo ni ko honɗum ɓuurma welde e aduna o nini ko ɓuri lam welde fof e aduna on koyo Allah accidan e moodiyan okkorame ɓiɓɓe waɗaɓe barke accida kala ɓiɗɗo julɗo e moodi muɗum sonnaɓe ɓe ala ko dewle mum ɓen yo Allah okkoroɓe dewgal amin d'accord Binta mafeji ɗin fof palaji ɗin kon ɗum artiste dowa ñamude o wono min est ce que a wawata wigol artiste ɓen fof non ko honɗum plat artiste dowa ñamude ko plat préféré artiste jon tawata bonnata dande makko nden donc changeta voix makko c'est quoi artiste jo ko duwa ñamugol hara wona mafi waɗɗo nebbantiga kon ɗo woni pala préféré artiste jo harna heɓe duumo e nebbantiga artiste ɓe ɗuɗuɓe noon surtout minen jooɗiɓe Sénégal ɗo ɓen koye nebbantu min ɓurata duumagol ñande woni min ñamali mafi waɗɗo nebbantiga min inna hannde ko ndifu ngun defaki acca Binta Tamba dernière question pourquoi joɗɗa Dakar ɗo e waɗugo musique te hannde ko laggine ɓurete musique on ɓurata wadde fayde pourquoi joɗɗa ɗo wiɗa ko ɗo wonɗa wadde aɗo ɗo ko ɗo mi watta joɗagol sabi wonando lan yeeso ni ko ɗo o jooɗi hande mi wata yahugol e ɓaawo makko koko wiyo min yahuwo ko ɗo mi wonata fewɗo ni on arsiki amen on ko ɗo woni ko ɗum waɗi mi fiyon ɗo ko ɗo min baji ni d' accord ɗo kadi baji ɗo ni Binta ko ɗum waɗɗa ko wayintora jama on ha ñalade wonde kadi toujours hara en salmini fop en salmintini fop kadi kala wawɓe heɓugol feere noddugol no weltana ɓe heɓali feere noddugol kadi hay goto seytinanaka so hunde heɗa miijode ko so tawi woni Allah subhanahu wa taala on newnide si wawande waɗude haɗa ɗen weltani fop salmini fop wono Sadio Kenkon Séria Ngalasana e SC Kenkon on weltanani nani Binta Tamba no weltani Allah subhanahu wa taala on weltori on wallahi wono Ba Paté bravo a weltanama nani d' accord merci beaucoup wonnoɓe darde Jama TV émission ɓe on lanni ha laaɓi hara en salmini jama fo salminen kadi Ba Moussa Loman le grand manager et puis en même temps l'épouse ka kanko jombi kadi Binta Tamba hara merci beaucoup yo Allah waɗan ɗon allahumma amina torare ne fo hara salmine Mario Ballo Teli salminen Ba Paté voilà merci monsieur Sadio pour la première fois noddugol on hande ka télévision merci beaucoup salminen Bala San kankadi komo firiya kono en tout cas o wakkilike pour soutenugol wonde ka page Facebook ɓe fop e gaccali hay e goto min daari min tawi hande vraiment merci aussi parce que Binta Tamba no waɗi famɓe moƴƴa hara en salmini jama on fof e gaccali hay goto jeunesse jooɗiɗe on fof salminama jooɗiɓe ɗo ha ɗo e Dagara Paw mi accali hay goto e merci kadi soutenugol monsieur Dawda le président Afdel
on lagine Dawda Bari kanko woni président Abdelong fewno ɗo lagine o yaano kanko e ba Idrissa Pellel ko kamɓe yahuno ka irni Allah waɗi kanko o gagni en salmini mo ƴaƴanimo bon sens yo Allah waɗa ɗon kadi okkumo sens e mum salminen ko to yero kankadi le président kanko président wonɗo miside Joli Barkere Joli salminen kadi ADKP on fof monsieur Mamadou Bari depuis Lagine Conakry le président ADKP en salminiɓe fof vraiment ittandema Dungel ha naɓama Ndeylo en accali hay e goto ittandema Guémé ha naɓi Dokuku Kaƴel ha memano e ma Dongol Centre en accali hay goto ɓe Tayre ɓe Bullere ɓe Kaƴel commandres ɓe Ndalawol en accali hay e goto ɓe Bambaya ɓe Pellal ɓe Kalilamban en accali hay e goto en wi assalamu aleykum à tout le monde en salmini Dongol Tuma fop no didori yo Allah faw en jang Allah yen weldu Allah wota en haɓu haray tournoi Dongol Tuma no continue dimanche au quart de finale Dukuku ɓe joué quart de finale kadi Dukuku mi sikki Dukuku Kallamba men Dukuku Ndalawa Kallamba ɓe bon mi renseigneaki moƴƴa jouɓe quart de finale en tout cas Dukuku joué quart de finale en même temps mi sikki toon kadi Kalilamban joué quart de finale Bambaya kadi joué haray ko yo jamon ara hay sa ɗon hewa taf haray dimanche le 28 aussi iɗon andi Alaji Muttari Kocce ina waɗanede ziara ɗum ko liberté 5 haray musulman on fop no duwa arde tawe ɗon par ce que adnal on fop aray haray ko teddugal jama on kadi voilà juddo rendez-vous aussi samedi le 10 juin no gandi o concert molanaɗo woni e wadde centre culturel Douta Seck avec Mohamed Junior Fatako nouvelle génération woni mo e addude haray ko samedi le 10 si Allah ɗon ɗon jaaɓi juin ɗo haray fop no ta Douta Seck avec grand concert en live haray ɗon ande ñande Magnaga merci beaucoup et lundi laaɓay poy no woodi 14h 15h kadi émission Hotiren Fouta non 15h 16h pardon émission Hotiren Fouta haray avec bi 100% l'ambiance de ñande Amaturo fita ɓe mon merci beaucoup haray on jadi bye ciao à lundi laaɓay poy noon lundi no woodi nani teddugal mo merci ciao bye